Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, sumpah tantanop man nagyang kutuwa di tanundikan bendingan sa mga padaan dakwah no agama tanu agama Islam. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, sa ayaw tuwa muri kaya bagantano sa bandingan agyang kutuwa maudu ang urip Allah subhanahu wa ta'ala ande manaya ikakaparuliang ka si ko mapia kapapaginitaw ang urip Allah subhanahu wa ta'ala sa makalidas ka uli na makuang ka agyang kutuwa katitak na kapipia ginawa sa makalidas ka si ko mga ralagan nagu mga widakal nagu pangarata ginawa nagu si ko kapag mga kabinasa o mga tao maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaya baganta nito sa bendingan, so sabay dun maurip ng Allah sa baganta nito man sa bendingan nagyang kutuwa data noron maaloy udi na so sabay data noron maaloy maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagmaurip ng Allah sa kesabapan sa kakaparuliatan o kumapia kapapaginitaw nakalilintada mo karna kapipia ginawa nagu kapakalidas si ko mga radagan mga awida akal nagu mga rata ginawa nagu suka binasa mga tao maurip na Allah nagyang kutuwa di kapagapas si Allah sanggudalan sa kapamangni si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang maurip na Allah subhanahu wa ta'ala katamantan waswallah na tatarimaan yan, nagupatirimaan yan, so pang ni o urip niyan maurip na Allah, ande din ni kaya pamangin yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa miyalay o Nabi sallallahu alaihi wasallam, so Allah subhanahu wa ta'ala natanto ko na malay kaya, na ipagkaya yan, so urip niyan, igira ini puro yan ang bala aliman yan. Si Allah sa pamangniron, sa ipkamamala wallah o bami bubah o urip niyan agyang kutong bala aliman yan sada inibgayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Ganyan maurip na Allah isuka pa mangni maurip na Allah subhanahu wa ta'ala na padisamiya kalala asabapan wallah sa kaparuliya kumapia akapapaginitaw kalilintad nagukapipia ginawa maurip na Allah nagukapakalidas kung mga raragan nagumangarata. Bitiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigina ammay yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifus su. Anta atig wallahu subhanahu wa ta'ala ipiterima kupang ni umuttar utawatan tuwa makakikinanglan. Udi nanti ipsembug kupang ni agyang kutuwa tawatan tuwa makakikinanglan. Ikira memang ni wa yakshifus su agu rupa kada sagyang kutuwa mga rarata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sumso Nabi sallallahu alaihi wasallam na metiru yan at tiyan na la yaruddul qada'a illa du'a. Da tiyan na pakaran uli na pakalin ko qadar ini surat Allah inong tagyang kutuwa pangni mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana na ibarat yan na upang makaswalla na adni ni surat yan na kadar ka amarata na kepakaya madautu uli na kepakaya pakadaan utu Allah subhanahu wa ta'ala may sabab sagyang kutuwa kapamang ningas iku Allah. May aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam betiriman Allah subhanahu wa ta'ala so pang ni uripan okay na talo ka klasya kapatiriman yan paganeron na gyang kutuwa yaddakhirullahu laka yawmal qiyamah maana gyang kutuwa pangninga na mbeli no Allah subhanahu wa ta'ala aluwi ka sa alungan na mauri arungon mapragun udi na kesabapan na gyang kutuwa pangninga sa karn udi na kada gyang kutuwa marata kadar ka apa kataling umar ka may sabab sa gyang kutuwa kaya pamangninga barato na pa umar ka margan udi na tiuba na may sabab sa gyang kutuwa pangninga na kada uto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katlo kapag katarimaon
Nah, ipumagir ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa piyamang ninga mangurip ma Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang gaya dunia. Sumso Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yan da'watul makrub. Pangniat tigyan, mga pangniat tigyan o kararaganan. Ha? Na aya pangniat tigyan o kararaganan at tatarima na pangni nagyang kutuwa kagiraw niya na Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni la ilaha illa ant wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ay mana niyan? Ya Allah, nasulimu ka na masisinganin akan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Di ko atigang betuli si ko ginawa ko sa saprak matabu mangurip Allah. Ha? Wa aslih li sya'ni kullah. Nagupa ka pi ang kaso betadakan sa kadendenian. La ilaha illa ant. Da atuwa na patu tasimbuan inuntas ka ay kadnang ko. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sumso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ibtadiyan na ida hazabahu amr. Ihiraan na miya kataling mo na betada margen. Mangurip Allah na terunian. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ha? Tigyan kadnang ko uyag-uyag. Abu kirko kau uyag-uyag. Ha? Ya qayyum, aku qayyum. Arju, birahmatika arju. So tigyan sulim mo ka na pumangning ko. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sumso Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yan pangniyatigyan dhunnun maana so Yunus Nabiullah Yunus ida da'a siku kaya pamangnin yan wa huwa fi batnil hut asiskan yan mapapadalam siku tiyanaw malasda mangurip na Allah siku kaya kanunusda nanto ni pang niyo Yunus natigyan na la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ha? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ginanatiyan ni pang ni Yunus siku kaya padalimihan sa gyang kutuwa tiya no malasda sa kaya kanaw no malasda mangurip na Allah. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allah lahu. Mata natig Nabi sallallahu alaihi wasallam agian natigyan na pangni na daa pemangniron ipemangninyan daa tigyan na mama muslim ay pemangninyanan si ko betada syai si ko antunon na syai inunta na tarima anun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya sebuncan mangurip Allah na sutawa makasisingan ni sama pi akapagin tao. Na kailangan nagyang kutuwa ka pemangnian yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sakanya ni makapapaarsan. Na ipumagay niya na si kutawa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah kasababan sa mapi akapagin tao mangurip Allah na diyang kutuwa sa na'i'ul ma'ruf wa naf'in nas. So kang galubog sa mga pipiya naguso ka pa kang gayaguna sa ikong mga tao. Sana'i'ul ma'ruf wa naf'un nas. Bitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' wal afati wal halakat. So atigyan so kang gagalubugan natigyan sa mga pipiya. Taqi masari'as su' napakalinding atigyan si kum mga raragana di manggulaw di mga pipiya. Uli na kapapataya di mapiya, mangurip na Allah. Uli na mga betada di mga pipiya. Nagupakalinding pan si ko piti barangan na mga panyakit. Wal halakat nagusum mga syai'a po makabinasa. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana mangurip na Allah. Nagyang ko tuwa mga syai'a kasabapan sa kapkabinasa o kapapagin ito mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapakada uto o kang gagalabagan sa mga pipiya sa ikong mga tao. Maana agyang uto kapagaman ka sa mga pipiya. Kasirbisi nga sa ikong mga tao. Kang galabag kagiran sa mga piya, mga orip Allah. Na pagkabalo ito sabab mga orip Allah.
ap kebali niyan uto udin ap kebali kanian ap kelinding kanian si ku pemakabina sama orip Allah subhanahu wa ta'ala udin na mangaragna di mga pipia di manggulola udin na mga panyakit nagu pemakabina sama orip Allah subhanahu wa ta'ala ya libnu nabi sallallahu alaihi wasallam atigana man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sadnati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao apakah lebudan yang nagi yang kutua karagnan maana ang galubukon sa mapiasa ande manay kalubudirun na yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah na pelbul-budun wallahu subhanahu wa ta'ala udi na apakah lebudun mambu Allah ta'ala suka perintah niyan sa dunia nagusi isa alungan na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana apakah lebudan mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia nagusi alungan na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut nun, nasukang galubag sa mapia, papakang gaya guna sa iku mga tao, kasirbi wikiran, na giyuto, ipad amala ap kasabapan, sakap kaparuliang ka kung mapia akapapagintaw sa gyan kaya dunia. Mala nasa alungan amori, mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala.